Karbenglong Thomas Council CM Dr. Tuliramrong hang akimang tengpen Karbenglong OVMI ari soi jangatum kipat thumate khela hin paprang dunang jipura kabor ieson thotsi pinangan amuni ratum khela anat aning hangtum dotanglu Jakhong chikloni phai phorni kangsam por phai trogra chitima porpen diphu kasa pathuak lamalong ningkime pen terang family tumpen kalitang Khoyasing Terang lapen kalitang Kareng Hansepi amen pen Lumbajong Sports Club Tumaphan, Jersey Set Nilapen, Football Pumni, Additional Director DIC Merina Terang Piarideng Pen Pipong. Lasolong Lumbajong MSc Johnny Timong Lapen, Kasa Secretary Chunbang Bangkaj Terong na Tumche Tongbunsi, Jersey Lapen Football Kepajir Melong RDP Dun. Ati kimang tanon kimang kali arjiding kluya alam lo lasi PC TV poma kuson si kicing thudun thekji ma ba kuson si public tum hani tum mane avar sei pidun thekji ma po la so gichi ma thasi ni tum terang family pen asap so a contribution non batai bang ni tum ala footballer jersey whole set duita set pidun lo jate mane hinia team tum mane juidun long po alogo ni tum bol la pidun lo lalo ke mo anso se ke bangi ani anso se ni tum cherap dun tulang po si idum pini la so nang di tum media through pen itu ninje dun lo Lumbajong konsi kala ke Karbenglong capital long sidu koklopo asi ajana hin ke sport hin manga athletics noy football noy volleyball noy ba ajana hin sport hin an mangi paching thurbo hin phan ka kita nilita kengkam dengkonji lasi athe non son nililong ako made Lumbajong al farman kadoita mane na chirap chetu bangke nilino thekolong bomno lasi asot lopung te ke bangi langani bangke sport hin bangke aprang pon piko Lumbajong to ki pinda asam mangkang pitame lapen ke India long tame ledun po Diphupen Govintiso Karbenglong Long